Zovem se Nedeljko Bezmarević, rođeni sam Osječanin, 56 godina i zanimanje mi je trenutno umirovljenik. Kao umirovljenik sjednem na biciklu, odem, družim se sa svojim prijateljima po kafićima, eto popijemo kavice. Kao i svi ostali što smo dobri supruzi, to sve gledam da pomognem svojoj suprugi koja radi. Ponekad znam nešto iskuhati da se pohvalim. Problem koji imam česte glavobolje. Imao sam operacije nosa, znači iskrivljene noske, pregrade, tonzile. Pa imam iznad oka i tako situaciju koja mi je ostala ožiljci od prometne nezgode. Glavobolje se javljaju ujutro i traje preko cijelog dana. Područje tu oko sinusa, zadnji dio glave i iznad očiju i to traje, ajmo reći, par dana. Svi oni koji imaju migrene sigurno će me shvatiti. Što se tiče operacije, pa šta tu ima biti strah? Dobiješ injekciju, kaže doktor izbroj do 3, a ti izbrojiš 2 i već spavaš. Kad se probudiš, sve gotovo. Morat ću napraviti jedan Thunderball da počastim te moje prijatelje, što se kaže da se naviknu na mene. Na novog starog mene. Znači, vaš najveći problem, ne dišete dobro na nos. Ono što predlažemo je otvorena rinoplastika kojom ćemo nos zapravo ispraviti, da ono zapravo sad na neki način ide u desnu stranu, malo ga da podignuti. Ono što unutra imate perforaciju septuma koja je ostala od prijašnje operacije gdje zapravo taj dio također moramo rekonstruirati. Radimo rekonstrukciju sa hrskavicom i sa uške. Uzmemo dio hrskavice koji vam neće predstavljati problem i neće se vidjeti, a nama će omogućiti da iskoristimo kao materijal da rekonstruiramo nos. Što se tiče gornjeg dijela lica, imate viška kože na gornjem kapku i imate u ovom medijalnom dijelu mast. Taj dio ćemo rekonstruirati, odrezati dio kože i maknuti dio masti. I ono što imate blagu asimetriju obrova, tako da ćemo i obrove podignuti nešto što se zove endoskopski brow lift. Rezovi se rade u samoj kosi, tako da će biti minimalno vidljivi. Što se tiče zubiju, neki od zubiju ovo malo fale, a njih ćemo nadomjestiti sa implantatima, izbijeliti zube tako da vam osmijeh bude savršen. Duboko udahnuti. Početak tretmana će krenuti sa njegovim tijelom. Lice je zapravo simptomatski se prikazalo, tako da na lice ćemo utjecati tek na kraju tretmana, zato što mi prvo trebamo organizam pokrenuti i onda tek na posljedku kad pokrenemo organizam, onda idemo na lice da dajemo tijelu, znači, informaciju da ono što smo pokrenuli u organizmu, da znači simptome i rezultate takvog tretmana krenu prema licu. Rezultati tretmana akupunkture očitovat će se Nedeljku na licu na način da će se prvenstveno, znači, opustiti mišićno tkivo i prokrviti. Odnosno, da rezimiramo, puno bolje će biti oporavak za Nedeljka nakon operacije. Krećemo sa operacijom brow lifta, zatim ćemo napraviti gornju blefaroplastiku i na kraju rinoplastiku. Treba će nam vjerovatno nešto hrskavice koju ćemo uzeti sa lijeve uške. Kako se osjećam? Evo, opušteno, dobro, normalno, zadovoljno, bez ikakvih problema. Moja obitelj, moji prijatelji, niko, niti djeca, niko ne zna da sam ja na ovom zahvatu sada osim moje supruge. Jedina koja je uplašena sada je moja supruga. Ja nisam. Cijela operacija će trajati negdje oko 4,5 sata. Pa veselim se da više neću imati glavobolje silne koje sam imao. A što se tiče nekih estetskih tih zahvata i toga svega, svako voli da bi bio privlačniji i da zrači nekom malo jačom pozitivnom energijom. U sljedećem nastavku pogledajte. Kod vas je bila prilično zahtjevna ta operacija jer je bila revizijska. Lagano ćemo boksat. Tiska. Prezadovoljan sam i jako se dobro osjećam.